Ayaw, awan naman na. Ang kaya mo nakakute, DJ bed ta. Ada na music ta, no, bed ko na taket na DJ tokar nga kwa. Okay, so kaarwa, datay dito mga udi apong quarter iti last hour iti programa tayo na paluan at da kami manan dito lang nga po 98.5 IFM ko ngayon iti Idol tayo nga FM kat apo itatapay laeng agyam-yamang kami iti technical department headed by Manong Dionisio Nera. Ayan, thank you so much iti panang natapay mo kada kami toy panang sensenyas mo nung nga dumting iti commercial apo nagmayat. So, marikinig na kalaunay, iti suporta iti IFM kada kami and adati kay kalaunay. So, as part of our program, numaudin nga hour kaya kita ganggan at mutin nga sunsunata ti mabalinta nga kansyon na. So, kita pangablao nga kamao dyanan. Kita yun maudin nga greetings. Apo nagkatupay si Mang Pot, sika. Oh, ibusan ta dito. I-request ko man. Sulinek, it's me, Rohans Ruiz, kunana. And, sir, pa-request man one from Eddie Boy. And, good PM, sir, yung Agsublina, kunana. Good PM mga idol, greet ko man, Jay Asawak, agwapo ni Jemar Sikam. Kantahin nyo man, di 7 Seas. And, sagot ko kanya na, it's me, Glenda May, ng Estrella San Guillermo Isabela. And here's another one. Naimbang aldaw yu kuya, gwapo. Ingka man basaan to yun mo nga text ko ka. At kablaaw man gagayim ko kuya. Isuda Marilyn Antonia Bening Belen Tarsing kan lakay ko nga Dino Claro. Request ko man kuya. This is Siwit. Tinag-request Lita Tabak from 18 City Philagini Kabisera 18 iti Ilagan Siri. Naimbang malam iyo mga idol pa kumusta akman kini Fredel Talon nga adijay kawayan. Katakan pa-request mo di 7 inches. It's me, Jerome ng San Mateo. And dito manan. Hello po, kablaaw man ni Antik Nganita kan Uncle Noel nga agirarash iti dait nga jersey dito si Pat. Si Pat Ken pa-request ng manabo. Isirap ti Bandiling. Thank you, God bless sa inyong lahat. Kunana, apo, madik sa maibos Idol kablaaw man, bakit kung nakaindayon iso ni Chona Alindayo pa-request man tay bukal request ni Victoria. Hello po kablao man dagiti tao nga diti balay so danana Norma tatay Erning manugang ko na siguro to Bin ate May baby Scarlett Ken ni Bulldog nga Lampaso buok na nagkablaaw ni Erwin. Yes, ito surkok nagilyan agyaman ak idol. Ano Erwin Yesap? Si kaman di. Da nag-request ni Victoria. Kasi isa ito isa ron ta Victoria Secret. Binabati ko nga po yung mga auntie sila, Auntie Evie, Auntie Alice, Auntie Inga, at sa lahat ng family Buhangin. Diyan sa Marina Mercedes, me, Mr. Dreamboy ng Kutog Grande. Salamat, Pauli Jay. Wow, ano lang kanitaon. Okay, 7 more minutes to go before we finally say goodbye. Ngayon, atong tumanin next week an hour rin nagpuho kami tatang oras. Atong tumanin next week with more songs and more requests. Carlo ba, antabayanan nyo. Napanag nagpasyar ejay downtown adan na sabat ko abalasan kiniddayak itikan nigit ingisem nakasamsam it Victoria tinagan ko kinunanan inarem ko ni Victoria itinapayag no pay kasta tibanag na inanusak ket dimteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria inaklon nantoy ayat ko when naganas
tunggal aldaw nga aglabas, tunggal adda ni Victoria iti dennak. Ngem malas ti amin amalas, inangaunak nigas, ididimteng ti maysa pasamak. Idi nagpasyar, nagpanakmat, enjay balay, baligtad diliris. Ni tatang tiin na nakasarita. Ay barok, pasensyahan, taawanan ni Victorian, intaray day adik akaluba. Kaya. Siyempre. Grabe, tinagan ko kwarong. Oh? Pinatayan mo. Gawit kan kwarong. Nagsakit na kamuko, tinapasama. Ket na pana nga ginong iti aral, tigasat ko sinasangita, taawanan ti liwliwat ni Victoria, ket awanan dito'y denay. Naglabas ti aldaw bulan kentawen, nadamak ko ani Victoria simbang peten. Dagos ko asinarungkaran, mailiwag unay kenkwanan, ngem at damit ti ubing nga kaduanan. Ket di tati nagpatenggaan, daytoy kanta. Ken programa mi amo. Ti istorya may panggip ken ayan. Yeah, so thank you so much for being with us. Tanag soblin ti liwliwag Nga. ni Victoria Sinobliana, nubitin ka dobliam adenggen daytoy kanta. Nubitin ka dobliam adenggen daytoy kanta. So pumakata kami na po. Thank you so much. Ganito yung timawadi nga sonata mi. Until next week with more songs and more requests. Ulit ito jaya. Kaya ko nga sonata tatay. Nagtagdadan wati mata kapusaan, ay nagpait, panagbalkot mo nagsakit. Agdardara, daytoy puso ti ut-ut na, ay napukaw, panunot ko at taw-tawataw. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka dito'y dana. Kaasyan na.
kaasyam pundo nga aya. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, ang sublika. Ang sublika ito'y dena. Kaasyan na, kaasyan na. Kaasyam pundo nga aya. Kaasyam pundo nga aya. Kaasyam pundo nga aya.